Nam bukulia natu kaselamator ningkan plia pita petang thekte. Torte apamel piskola than bang lo than nam de pin alam ki klang. Baliputhal Adult Education Project asai hemalong ia mudhuram lekhe kahumridam. Sarubothar MSC Constituency long lang ogaso keron pon. Ningkan pli plengdera pita tawar kaselam patang thekte. Abarem MSC Ramsing timung hut kaselam tawar non puta tangte. Labang soalam kila ke langfer constituency arlo kedo nam bukulia tawar kaselam alamo. Labang soalong dolong ta kaselam pondo lata tangte. Laso jok kacelengara ratum kasik sak non puta cicak nang bom. Lapen labang soal tawar lake abarem MSC Ramsing timung asoposi kontrak yang bersikiri tali ketiklang. Lati non puanta kupisi la soal tawar ipatang kipeder. Tangka tong si labloma mate keder tanggima. Laso jok marata tu krong. Lasi laso pusat Karbiango Autonomous Council (RCDM) Dr. Kuliram Ronghang langcari si patangan jukusi. Kerok togarat tumpen kacung di sedekot. Bolong komati pedroke from report Malong News. Nili men thonsing temung lapen nambukulia arat nitum singrum lo athe nitum ka singrum nang kok la Malong News fan ke chengsi bangke alang litum hanta me choro parlo nitum kisung ke boy alam nang sini pen nang ka humri ajok lasi nilitum kisung ke boy ke la pulo pining pen ningkan thom jo selo la bangso towar non puta nang patang pitek tedelo lasi non rat chari asong council alang li CM Tuliram Hong Phan kacuningri bangke la pulo prabjin pen la bangso towar nang pachun thek basante nilitum ningarong pariyathe towar hello munitum kisung ke boy tame kachelat mate ajo phirlo padame kedam kewang abar sai ke menai lo apen mane yongsi so that emergency busidame labang so towar pen sinilitum dakpen volongko majian nidlitum namukle pen volongko majian ke sochelang je ponei lapen labang so towar hinodak hinopi ka joksi siksak piglo lapen lasi puthot alang litumhan labangso Malong News ahin pen alang litumhan council mate athak kedu ratchari asong numhan nilitum sodak pen labangso atowar nang salam paprap jini phase chuni dilo nilitum nambukulia parong thom ate mane rong phara rong patora rong dera rong labangso atowar pining peningkan pho alangli Ramsing timung labang so kami klaim si kupia polisi labang so tuar ke patang dan ma alangli tangkap ini poisa bil pini tong kicutong pang samri luma ma kilong lidat penajo ini tong alangli klaim lidat luma la sini ni tum nang dak nambuk kuliarat tum kacini kang tung dukela helo je la so tuar non pini penang bong pen nang apa klaim dia fan alangli sar Tuliram Ronghang aphan sini litum la non kace tong arat ni litum la ron thomarat pen kacuningri padi krimiglo eng pen hola dolong da komentu ajuk ne ani yok nang prong lo ani yok hong hong le ani yok avidelo ne ke doluni la bangso dilong da kimi maki kim ke malase alangli sar Tuliram Ronghang aphan cuningri alam thegela pole jala so dolong da alangli phan prabjin pen so adalong nang apachi oji aphan nilitum la nambukulia rong thomara tu cuningri padi Non malam education yam kacerok tokapor. Jasemet Karbianglong atoklang amonwar kipa meji pojok. Army bangta dodesang se school ka humridam. Lason hota puthot school chiram de pina than bang alam ki klangchu. Lake nijang Karbianglong torte pam LP school alamo. Laso school lake Hamren constituency sido. Laso school ka chidam de pina than bang lake Noyan Muni Soikia labang so than bang aphan kia tum abatai lo lam theke pale. Bonta nonta kaya teng si lo ke thana sai claim pamini tu kia tumken akoi bang.
pai pai ni pai ko rapon kia se tum ka humri dam labang ko than bang tum sidam de tin tu kia se tum ken therang ke phan na pachini do la silaton pun kawe than bang tum phan karbe autonomous council tum to dak pen sai nang ji la pen than bang ang hoi pen ing than pen nang ji pusi kia se tum pen ki hang pe do dong kam pen jata be report malong ta se pini nang ni tum karbilo charlia song upen la da la bang school nang ka humri pen kopi ke theklong la pen kopia joini sila da na ka humri la nang pachini duni jima aprangsi dilitung karbilo charlia song west karbiang long team pen sin litung wanglo la pen litung some source pen itum information long lo jangpe dagalong rat tum pen itum information long lo litung karbilo charlia song panang hungri thapo bir talong la bang su west karbiang long mate atok pule tamilo la bang su torti apam English LP school polo labang sun ni tum na ke theglong pen ke ni tum ke se lo charli asong a team sami ningrun fu basun si theglong lo athe ke chengsi ni pudam tum eno ta than bang nayan muni saikya ongni si nada hokpet than bang alang li ke 2012 paningan se labang so school long nang join lo aso nang join ya da pi pusame nele tum SMC a president la pen rongara tum pen report kelong a teng pe alang li ning kan pining pen more than 10 years 12 years sidolo sitame alang li ni kep ba kan ta bi pulso report kelong ke nil tum ning duk pig lo lasi nile tum bangke government of Assam la pen Karbeng Long Autonomous Council charibom atum masame la da bang so aklang pen labang so media sa theng do pen tum kening je kang tung lalo alang li phansa sokos notice 2 times relo posipu la pen ni tum demand bang ke tong se court pen alang li sakuri bang than pet nang ji pusin tum pu athela ke negligence of duty lang chali Karbiang Long Autonomous Council phan lang rok pusin tum ma thadam ade lang rok punil tum copy posti kening je lo ade sokos notice alang li phan ke serve 2 times pusin tum president SMC president along pen report long lo aso ke report ta ingote lage non anta action and thekte council asor ta and thekte department asor education department asor ta and thekte pote lage department of education banta labang so thandang lang rob lo Karbeng Long Autonomous Council of Hanstame lang igrob lo lapen government of Assam hanstame so thandang lang igrob lo last immediately Karbeng Long Autonomous Council department of education lapen Assam government atum same strictly action and pen also thandang aphan ke terminated nei ipusin nitum hin pen west Karbeng Long Karbilo Charli asong hin pen chuning ri le thor athe arang li ke chok che do pik pinil tum jongdam kang tu 2012 waning kanang join that officer irregular duties lo launch out kali ate government pen pona facilities ki midday meal plus midday meal sta arnivang si school so marfan ki than ki pechu nangi an hoi ki pechu nangi sitame la bang school ningkan lu than bang lang wis tame non la bang school la pui hap check tong theklong ma mate la pu komat han ni pathan boy sinang ni tum thek tekang long BP question lo labang ke ing hap check ko bang so torte apam English LP school ing hap check ing hap ilang no namat ke according to report ke long ateng pote than bang inut labang ke ame thang chewang we ko mane alang kachubi pon mane system kachubi pon song sido alang fan remuneration type sigipi 6000 tiklojon pen tangka gipi busi alang li da ka cherap do na bangku pen li fan beta nang pilo li tuma team fan beta nang piglo la pen ke alang li infrastructural la so puta konta zero le pudam da tami ningkan stia based on enrollment along kelong ning atangka pote 12500 atangka galang li account ong sinang lut po stame without any consult SMC pen ta consult se pin pen labang so atangka me thang draw der lo me thang jode de ti ate adang ni tum theklong lo environment of the school along sami thang ka kesafa theklong le ato desk bench pusa me latum mesen ave apen blackboard punon jata mesen theklong le tum se la hai afan ke government ki pige school konane ke phope ke le dolote ke maintenance ni poisa stame alang li methang a pocket phansi maintain rong bangai lage chok chip sin tum da asi ke chok che do pik asil tum than back ning sakuri ke lan chalo aprang si la bang school la da nang ki bi ben nang li tum la bang so rong long war sai ke me long dun lo ma te long dun de ma la bang school apatha nang li ko pisi puji Hindi puji bang ke akhang akar dia sa sa dai kan cheng ko na ti bang ke la om
asal nasibnya nang ya bang alam tak tinggi nue akan rong asu tadi tinggi bang sih kilomnya sangat long di bang tan pik tan ang hadang song aktiviti si lama pani kuncin ni deh angke presiden banta kacini ni rong asu kacini ni deh naso bang ke semastor ke hidup inangan apang prang media tentang bang hom penon son ni lagi di school nonton senang lang tum school son apa son aku tahu bang dan ini mong no nasu master ini lagi yang rekin kan sih kan kuntai sih bang we nah pon dan thang dorkar dulu pon teh bang po nhiều con ạ, là gì? Những độc đi lo, ta năng kim là xong master pan, năng can ser bị thế và năng trên pan bị thế cũng thành đi báo học thì xong ta những gì định năng để thang cái thế cái đẹp gì, là gì? Để thang cái thế có xe là sự sinh sản sinh đi cũng đúng rồi, ta làm có số này có sao học học thì nên cái cái này, mà đặt mang bằng sản bị bỏ, mà có bằng vàng bị bỏ. Kasi pinihan ni anta kasi langit natin kilong niya so yung head na pulo lagi nito sini ni dito lagi pipiya facility madang school kan lagi langit kan antun aku kenang lili sita deploy yon wong pen form antun po kanto ya so nang limen la pen nang lin la darong lo kopiar pusi klaim bom nang pacini gima nang limen la pen nang li kopiar pusi rong lo klaim bom ini rong gambura si bukan henon Pai ni pai ingko rapor ni Baliputhar Edal Education Project sahem ia Muduram lekhe kahumridam laso hut Suruputhar IMSC kadom terang pitame cetong dun lapen Edal Education sahem kikim kerang konbom do anta ketang si kionglo la silahai asahem prabjin pen ingpupon pupusi iam lam the cepaklang pon lapen thu kikim kerang bom sonta ke patang dab jepan ia mahin pen kontraktor atom phan lam the pacini pon hanjalang to pen rajip tanong report malong ini nilitum council pen betul Karbang Autonomous Council CMSR na pingkaraten kan halang nila bangso sa department kelang lecari ni pula bangso kartu na pidat pen edal education kosong sinonek prang pa develop na ima lahai katu kawe ni tumcingwai chusai ateng pen city ni nili ladak Suruputhar Homosti along Onelitum Adult Education Department Labangso Ahem Kikim kerang kedua we tanget pen masukkan unang po labang dola inauguration dola masalah inauguration siap perang inspection ke banglo kuan si Labangso Ahem Kikim kerang tang ma open kuan si claim ni dolang mal hai kedua we nangalang ya kan sini lina humri de asina itu mah teglong lo jak lokal emisi kadong terang pibai do alang di homosti lo alang di kan sini itu Labangso department office nang lang lo kasi maximum ketangan lo nona sabso la anu nat wal dola la so wal bang patagi pani di kontraktor kono pikan lo kasi la tang lo dola te di September 10 tarik lo bangkun September 10 10 tarik lah September di apen ke dah sabtu dolang ngeklaim ni art feeling dolang lapen ke nadak kiju ya dim park ulasana along lagi tikom do selahan ini tum dah lokal MSC tu benci wajib saya pen tum la bangso skim ta gedeng budu kambori kam lapen ke adult education nang tum kadu beda chini lo bangso department ba jetan asu kali pipik nasi laso adult education koson si ini tum karbiang nongolong hot kepareng tujima kado we CMSR amit hang kan si
inisiatif na endung lo labangso department da thot pantang kontribusi panabang alangi kaboli kondolo telang i inu CM na mandat penke bacela kunan lokal biang long ka lokal biang long pen non la namu lokal ke ketin tu bonji la bangke do bek ko पाइपानी फाइन कर फोरनी लाखाइन कर हिनी सरपोथार एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो बालीपोथार हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड ओपन स्टेज अलong वीडीसी चेयरमैन सिलारसन रोंगपी लखीराम रोंगपी लापेन नासिंग रोंग हांगा तुम्हारी देंगपेन लांग अगसो के जॉय पेन केरन पों सनसे लांग अगसो कालाना के पांगरेंग ता इसी मेसन हबार साइ बिनोंग पुसे आलांग ने तुमपेन थान पचिनी पों आथे एजना लांग अगसो नामलोते आदर्शिका प्ली आनले रखता है बोंता बेला सो लांग अगसो लाना पामी पेन पाथिलोते निंका निसियाफी एजना लोंग इलिन सोसे अनबाक नंग दोकता है सनसे हिथिया लोंग इलिन नाम फारुहिनी फोके फारुके थम आन जरलोंग लो पुलतांग ते आले के दोबी नोंग पोसिचे थान पन रेंती हानजांग लांग सोबेन रिजेप्शन रोंग पी रिपोर्ट मालोंग न्यूज थोंग के बंगदेंग हावार कार्बी रिसोनिमसो रोंग जे फरमान तिरिका ममे केसेंग पन लाखा के थम चिंथों कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो ओमला फेरमेनी स्टेडियम रेंगसिबोन अक्लामालोंग आदा पोफाई केब मालम पेन मे पांगचिंग पोनसिया निंकान वांगासन थाक थाक पिनिंग ले थत्ता हावार कार्बी रिमसो रोंग जे किबी पनजिया फान तिरिका ममे सेंग पन बांगसोलोंग चिपाराय पन लाके तिरिका ममे हिन पेन के पाथिक पन टेंगसी आरनी पाथिक पन पोपुसी थान पन लापेन चिंथों हावारा मेलोंग कादो कबे पांगरोम पेट पेन क्रेनार के बातेरांग दो पुसी थान पन बांगसो मेलोंग चिंथों यो डेवलपमेंट कमिटी प्रेसिडेंट सिपसन सेनार वाइस प्रेसिडेंट आसद हानसे चिंथों मंडल प्रेसिडेंट सैमसन रोंगफार चेयरमैन लोंकी तेरन एक्स ईएम सर इम्बे एक्स चेयरमैन खरसिंग सेनार लापेन आहाबार तीन पेन मे फुलापेन कोंगचिन मांगा तुमचे तोंगदनसी मेसेन पेन मे पचन पन चिंथों पेन लोंकी बे रिपोर्ट मालोंग न्यूज Di ponsi Gewangji lain deng komkep Cintong hawar karbi sonim so rong aja panelitum talon tali ponji pusing nilitum jesik jedang pon lo lasi pini dari kamame sitame nilitum seng pon erlo lasi ahok pet abang nilitum peneng pen abang kela central committee mate tiripia mei pen ke hot pon ateng arni pen si nilitum bi ponji la pen pini nilitum ason cepat tu ponsi rat atum jutang kacing honarat akor tenggir atum sitame mesen me apen budi sore nang pidunsi non ke wangji nilitum la indeng thom kep chinthong kat birisonim so rong aje sitame nilitum talon tali pon peme thegi pusi nilining chithepa la sin nilitum ki bi pon je bangke aprang sitame nilitum batai bi pon lo ladak Nepali do karbi do khasi do lasila hei hui pen nilitum pangbar pon kaching hon kaching jinso kachi pangbar pon sinilitum la dak reng sibon akram la pen umrap teralong sinilitum la bangso rong aja panilitum talon tali Cintong General Committee pen ko an aja unit ketong puson dengan wang do unit mane sancho mamei pusi pupu he lasi sancho mamei bangke nilitum ahut pen ke sancho mamei ke grep ho mane cingbari un ahut ke la ke dam ke wang ke sung penamat nanga cetong dun e sancho mamei dukok lasi ke dam tang stamen nilitum krihini la pen krege thom grep ho la son si cetong tong kadu ka vi pangrum pet ke la dak cintong hawara melong bangke grener ke ana sancho mamei do setamila song bong pen gap krisi krihini la pen grep holan an ke nilitum ka cetong mo pen ang ni pulo ang thai ko ang gopeti ko si ponji nilitum ki bi ponji bangke la dak bangke tarik ini citi lo boh pria cek lo pria ini pensi pangceng pon pola pen ini isi ini ke thoman si nilitum krian si pejur pon po si cisi ke dalam Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta